Hiyo jioni ya watu wenye wako muvita. Sasa nye wote muko muvita, munazania muko napambania mafamilia zenu na mainchi zenu. Eske mawazo yenu haijikoroge kweli? Najikoroga. Depuis ukute vita ziko mudunia haziaishaka na utazimalizaka. Inakiwa ibia asiri ya kitu kitamaliza hizo vita zenu. Kama amupendi, muendeleshe kupambana. Nyenjo munavipenda na munavilomba Mungu wenu. Sasa mfumo ya kubadilisha dunia ni sisi watu wenyewe. Sinjo tunatengeneza vitu vilivyo ndani ya dunia, na sinjo tutaondoa shida zilizo ndani ya dunia. Tutaziondoa aje? Maki ni kuingia mu mawazo mupya. Hiyo mawazo mupya kikuingia, vita mu dunia haiko. Ni mawazo ya watu wanaishi maisha mapya, mtu anakuwa kiana vyake, pale umeona kuna vita tena. Ukiishi mu dunia, ukatumika bure, kwa kula bure, ukaenda mahali unapenda bure, vyote vyenye viko mu dunia vimekuwa vya bure. Vita zimeisha. Nyie muachilie manyumba zenu, magari zenu, udongo yenu, karitie zenu, siwe na vitu gani, yote muviachilie, munipe serikali zenu zote za dunia, ili niwajengie dunia itoke ndani shida na matatizo. Make muganga tunze bure watu. Serikali alinde watu kubure, apate vitu bure. Sasa munafia vitu vyenye hamutaendana navyo, imanyumba, heshima, furaha, miziki vyenu binasiwashawisha kutokuwaza vizuri, ili mujenge dunia iwe vizuri kwa watu yote. Pale furaha yote iko pale, kuishi mzuri kwa pale. Make dunia mutaijenga mzuri, mafurui zikuwe mu dunia, mamiti za matunda fasi yote mu dunia silindu na serikali, na gisi tutapanga watu yote ndani ya dunia, watu wote wataishi mzuri. Kuhusu hiyo mabadiliko, sinjo tumemaibadilisha. Mmenielewa mpaka pale? Kama unataka kuelewa zaidi, fuatilia kila video utaelewa zaidi.